Nou bay biya yo pa ka pran. Nou la don yo pa la dan. Nou bay biya yo pa ka pran. La jeunesse, mwen vi demande nou kouman nou ye. Se pa pou dat n'a pase mati me y a malgrete. Nou met travay pou peyi nou ka avanse. Pa bliye, devizyon se linyo fe la for. Malgré tout sa ki n'passe 12 janvier nan ba kolera. Nek ki fin balou nan nou a yo toujou kole la. Malgré sa, nou ete fet ou pa jam lage. Tant pis bagnon ki chans pou peyi nou ka avanse. Nou la den yo balade, yo ekri, nan ki vle yo baga jwe. Ya febri, se biti nek pale a. Wek kome vet a fe a, pi se kou ki e bari a. 313 poson la ria, tout an ka pale bal yo fe maladi malaria. Nou la ye biye pou yo, pou te fe se to tout yo. Wale tele, bizim ki ta ki fwa pate nou. Ba pale tout yo nou. Me 313 a ge biya la, nan kanaval la yo pa ka pran biya la. Me 313 a ge biya la, nan kanaval la yo pa ka pran biya la. Me 313 a ge biya la, nan kanaval la yo pa ka pran biya la. Me 313 a ge biya la, nan kanaval la yo pa ka pran biya la. Kade biya, se biya, ba biya, baka pran baka, sa se biya, biya, sa se biya, baka pran baka, kade biya, ba biya, baka pran baka, sa se biya, biya, sa se biya, baka pran baka. Et puis mon père, défend.